Selam i lijep vam pozdrav, dragi moji, i dobrodošli na kanal Elmine kuhinje. Šta imate od vas i šta mi vi radite? Jeste odstjele, sredile kuću, jeste napravile kolače? Ja sam, dragi moje žene, dakle jučer nisam ništa snimala. Jučer sam, što se kaže, cijeli dan sređivala i čistila kuću, baš ono detaljno i ono generalno, što se kaže. Dakle, sve sam izmacinjala, znate već kako to ide, tako da sam danas ostavila ovaj slatki dio. Dakle, danas samo pravimo kolače. Ja sam ovdje pripremila sve što mi je potrebno od sastojaka. Hoću prvo da napravim ružice. I da mi više ne dužimo, ja ću odmah krenuti sa pripremom. Dragi moje žene, još se nije svanulo, mi smo ostali na sehur. Mislim, moji su jeli, ja nisam, pojela sam samo jednu bananu, napilo se vode i to je to. Dakle, moji su otišli gore leć, spavat. Ja ne mogu, pogotovo ovako kada znam da ja imam još dosta posla, ja ne mogu se opustiti, pa kaže sin, pa gdje ćeš sada snimat preko sada? Pa kaže, lezi bo ona još tamo do 1:08. Rekao, nema od toga ništa. I Elma ti zavrati rukave i pripremim ovdje i tako da ćemo mi sada da pravimo ružice. Dakle, još se nije svanulo, ja ne mogu, dragi moje žene, spavati, ja sam ustala i pripremila. I da mi više ne dužimo sa pričom, nego da pravimo. Dakle, ja sam ovdje, kao sam rekla, već pripremila sve što mi je potrebno. Prvo ću da napravim agdu, da mi se onako ohladi. Ovdje sam pripremila 800 grama šećera i 700 ml vode. I ovo ćemo sada ostati, od momenta ključanja ostat ću da kuha nekih 10 do 15 minuta. I pred kraj ću da ubacim onako 2-3 kriške limuna. Ovo ćemo da stavimo dakle sada da se kuha. I tako, dragi moje žene, ja ne mogu spavat. Tako da su moji otišli leć, ja naravno ostala sam ovdje da radim. Ja sam ovdje pripremila, možete pripremiti od 500 do 600 grama mljevenih oraha, ali 100 grama neka budu onako sjeckani, jel da ne bude sve samljeveni orasi, dakle da ima malo i krupniji. I ovdje ću da dodam 3 do 4 kaške šećera. I 2 kaške prezli. I ovo sam sada ovako dobro da izmiješam i da sjedinim. Dakle, ovdje vam ne igra ulogu, vi možete da dodate oraha koliko vi želite, i da pospate onoliko koliko želite da ima fila. A ja zaista volim da nema, što se kaže,
da se osjeti jezgra. Još kažu kada pravim, da je napravim onako kako treba. Ja sada da istopim 250 grama margarina ili maslaca, znači to ostavljam vama, jel, po želji i po izboru. 250 grama margarina i dodat ću 100 ml ulja i to ću sve lijepo da mi se istopi i sa tim ćemo premazivati jufke. Ja sam stavila margarin i ulje da mi se lijepo otopi. Ovdje sam pripremila ovako pet papir i tu ću da stavljam jufke kako mi se ne bi prljala, jel, i mastila ova podloga. Ja sam ovdje pripremila, ali drage moje žene, ne znam šta je, baš se ove jufke nešto pokvarile, uopšte nisu više dobre. Dakle, sve jedna je ispucana. A ja se iskreno nadam da ću ja to uspjeti, jel, da napravim, da će biti uspješno. Ali zaista sve su puknute. Dakle, stavljamo prvu jufku i premazujem sa otopljenim margarinom i uljem. Dakle, jufke se pokvarile, nisu više kao prije. Ja ne znam šta je ovo. Ali ja se iskreno nadam da će mi ispasti. Dakle, prva jufka premazujem sa margarinom i uljem. Zatim pospam sa orasima. I kao sam već rekla, ja zaista volim da ima puno oraha. I dakle, redat ću 4 jufke. Jednu na drugu. A u petu ćemo zamotati ponovo. Ali redamo tako da sada ova druga ne ide skroz gore do ivice. Dakle, spustite. Sad ću vama, dakle, približiti pa da vi pogledate malo bolje. Odnosno da vidite. Dakle, ne ide skroz do ivice.
Evo ovako. Dakle, ostavite malo sa strane. Dakle, vidjeli ste, svaku jufku gore po ivicama malo spuštate, dakle ne idete gore do kraja. Sada dobro je urulati baš onako čvrsto. Dakle, ja redam 4 jufke i 5 isto ću je malo pomastiti i urulati u 5. Dakle, sada samo ovako uzimate po jedan ovaj sloj jufke i tako rulate. I čvrsto. Sada ćemo je samo ponovo urulati u ovu drugu jufku. Dakle, 4 jufke redate jednu na drugu, vidjeli ste, ne idete skroz uz ivice i urulate u 5. Zaista jufke pucaju. Ja sam uzela ovu okruglu tepsiju, sada ću i malo namastiti sa ovim margarinom. Ružice isiječete na na željenu debljinu koju vi želite i redate u tepsiju. I dakle ponavljate postupak dok imate jufki. Evo pogledajte. I prva je gotova.
Evo je, dragi moje žene, moja ružica je gotova. Sada ću je samo politi sa ovim ostatkom margarina što je ostalo. I sada ću pokriti sa ovim jednim listom ljufke. Kako ne bi naoblom i ono dobile boj i izgorile. Dakle, poklopite drugim listom ljufke kako vam ne bi naoglu gore dobile tu neku boju i izgorile. A naravno poslije ćemo da skinemo ovaj dio. Dakle, ide na pečenje na 180, neki pola sata do sada. Meni je previše to sat, jer ovo nije baklava. Baklavi treba 1 sat vremena da se peče, ali ružicama zaista nije potrebno. One se brzo ispeku. Ali opet naravno praćemo. Dakle, treba da dobiju lijepo onu boju porumene. Ružice su gotove. I onako, kada pretresete tepsiju, se one što se kaže, bježe tamo, dakle, gotova je. Drage moje žene, moje ružice spečene i pekle se oko 45 minuta. I pogledajte, kad sam već na početku rekla, one kada ovako pođu da šetaju po tepsiji, tad su pečene. Agda je se lijepo prohladila, onako topla je. Ja sada da zalim ovi ružice, lijepo ću ostaviti da one omeknu, pa ću vam poslije pokazati kako izgledaju. Drage moje žene, ovako moje ružice izgledaju. Agdu su, dakle, skoro pa su upile. I lijepo su onako omekle. I to je to, drage moje žene. Ja sada idem za drugim obavezama. Ako vam je se svidio video, moj recept za ružice i način pripreme, ostavite mi like, komentar, pretplate se na kanal ako niste, besplatno je. Vaša podrška mi mnogo znači. Obavezno zvonce kako ne biste propustili nijedan video i recept kada objavim. A mi se ako Bog da vidimo u narednom videu.